Riria ugucera tauni-ini ya Thika ugietha muthondeki wa Mariko ukuonererio kwa nehema ya Nyerere uria wi gatũ ni undu wa guthondeka mariiko maria kaingi mahuthiragwo mathukuru-ini matiganite thiini na nja wa tauni ya Thika ni undu wa utheru wamo na oho matihotomagia ugima wa mwiri. Twambiriirie gutumira mariiko maya ni undu wa health wise andu aruti a wira gukorwo matari na ndogo nyingi iria ingikorwo ikimathukia. Ndogo ritirutaga gatogo karia ungiona no hindi yo urakia warikia gwakia mwaki waku wa kana ndogo igathira ni undu ndogo ituikaga ya kwambata na mferethi uyu uguo igathie gatawanyikana kuja no ndicokaga mwena na guku thiini. Akandariria kiria atumiraga hari uthondeki wa mariiko maya. Tunatumia stainless steel. Stainless steel ni ile huwa high rust. Kuna chuma za kawaida mild steel. Kuna fire cement, bricks. Hizi ndio tuna insulate nazo jiko isitoe joto na nje. Riciria riri riamugire thutha wa kuona uria andu matura-ini mathinikaga riria mararuga na riko ria mahiga na koguo kuriwe uthunduri wa mariiko maya ni kihonia kuri andu aingi. Nilichagua hii kazi kwa sababu inasaidia ule mama ako pale kijijini. Ule mama anashinda kikohoa. Anaingiwa na moshi, wanapata magonjwa, asma. Uhoro uyu ni wikiritwo mukonde ni aria managura mariiko handu haha. Riko ri ni rindeithagia ni undu riria ndahuthagira riko ria mahiga ndarwaraga muno. No ota mawira maria mangi wira uyu ni uri moritu magwo. Materials saa zingine zinakosa, saa zingine hapo hivyo kwa masikukuu kwa sababu sana tuna deal na stainless steel. Sikukuu unakuta mabati hakuna. Ndumiriri yake kuri mbeu njithi ni imwe wenyitire ndahana wikonotete. Anza kidogo, start small. Hiyo ndio watu wengi wanachukia saa hii. Kwiragwo wira ni wira kana ni waicembe kana ni wa karamu fatani umithio uria urauma hari wira ucio. Uyu ni gukoretwo ari wira wake nehema ya Nyerere kwa miaka 3 no muthi uyu haha hena makiria ma ciringi 700,000 wa dirometa. Inooro TV ndi mwena wa Biafra tauni ya Thika.